Kajing puli na kasithi baaru Paulus bakhud siya Timotheus kalenong kabasahu kadakot sipau hadu bakat nyo. Go ba iye ye Udemas bau iye ye yakani kaperthai ula ino nga bodolej sa Thessalonica Crescens lalej si Galatia Titus pat sa Dalmatia tang Lukas marway udon bat nga tawad yu Markus bat wan yalam yu ringkat bat pi namar ulong ubalarkam sibun hakabayarap ya nga iau Tychicus ngalapha sa Ephesus habapi wan tora ya kajankop mangalai bat Ukarpus Hatros nangta ya kikot kamtam ya baro kikot sni Alexander Kamar tama ula pendek ya nga sikat dai utrayun sa siu kaliang katkom kikam chung hei pi dahu siar bahayo ne ubrio namar udah keren persyak khat ya kajingelap jungi ha kajingesai da kabaningkong junga haying bishar yanam syam don bayasha yanga baro kila ino yanga wat ai ba en keno pop persyak iki Henry utrayu layang mat nga bat ula ai hanga ya kajingklan panialap pura ya kaketien kenang baki jentil baro kindup yos ngaw ya ka kaketien jong utray kajing puli na gospel bakud kat kom Lukas kalanong ngabasipau kadukhat kabaningkong hadu bakanday ha kata kapor utrayo lathong sa hinyew po arngot giwaypan bat ulapha iki arngot banlej haswa jong haman lakasnong bat kajaka kabauhi uday banlej bat ulaong haki kajing ot sisya kabun Henry kinong tray ki kendian tuduay namar kata hau tray kajing ot unpha kinong tray ha kajing ot jong tokhi lej hakmi ngapha ipi kum ki khunang brod apadeng ki suri wara kapla pisa lane kayarong lane ki juti bat wat ai khublay yano halenti hakano kayeng bapirung da ong shwa kajing suk hakani kayeng baladaw kun kajing suk usyong hangta to kajing suk jong pi kan sa lem kumta kan phai biang sha pi to sa kata kayeng to bam to di kat kabaki ai ha pi namar unong tray uday banyo ya kabainong wat kan tiap na kaway kayeng siya kaway pan haba pirung hakano kasnong bat pipdiang subhay pi to bam ya kata kabalabu akmat jong pi to pan ko iki bapang hangta bat toong haki kahimau blay kalawan hajan jong pi ka gospel jong try